iba machumi amabili mzuzu nemzuzu elikhomba ngaphambi koba nakubombana isimbi ye-chumi nanye. Hlelo limnandi sizigedlile ukuhamba noMindlo Luv namhlanje qobe ngabomvulo khumbula-ke hayi siqale nje i-traditional religions, traditional spirituality zesintu nje ikolelo yethu yesintu. Namhlanje sithe ke sikhambisana nomprofeti la uMagejageja. Ya, uProfet uthi Mindlo Luv ngizwile ikhulunyiso endaba yokuthwala. Ngifuna-ke namhlanje ke singenelele siyikhuphe nje emrabhini yakhona siyihlaziye ngendlela engiyazi ngakhona. Ngathi-ke mprofeti wami ngiyakuvumela. Yenza njalo-ke mlaleli Ukhokwezi FM, ubize-ke noleleko yewumvuseke yewumdosele umtato-ke nasi newathi yalila sikhathi sakhona vele. Khumbula-ke bona amahlelo womrhatsho Ukhokwezi FM uyakhona ukwathola kuwebsite yethu njenge-podcast ku-www.ikwekwezfm.co.za. nawenze bunjalo uzidownloadele uzidlalelele lona ngesikhathi ofuna ngaso. Mprofeti wami siyakwamukela kuKhokwezi FM. Mindlo Luv, ngiyalochisa. Nivukile mprofeti? Sivukile baba, sivukile Mindlo. Siyathokoza. Benjani long weekend? Long weekend ibimnandi kakhulu, very busy. Bengise Kempton Park Saturday, ngabuya ngaba sePietermaritzburg engikhathele nje. Ingakho ngakhona ngokufika live ngizohlala nawe e-studio namhlanje. Khambe njani Kempton Park mprofeti? Khambe kahle kakhulu. Abantu everywhere like khona uProphet Magejageja, abantu bafuna ama-answers empilo. Abantu bayazi ukuthi umuntu olethe uNkulunkulu kuletha ama-answers uMagejageja baba. Siyathokoza. Magejageja, nasi indaba enkulukazi la. Lindaba siyibone khudlwana ku-social media. Khumbula nje sesinama-social media, indaba sesizibona ngcunywana, abantu sebakhona ukuzikhuluma babebo anonymous, into ezifana nalezo. Indaba yokuthwala Magejageja, indaba yakade-ke nokho ayithomi nje. Abantu bafuna ukunjinga overnight. Ya, abantu bafuna ukunjinga nje umuntu athi avuke ekuseni abese kanakho konke. Abafuna ukusebenza nzima, into ezifana nalezo. Bathi umuntu uthwele nokuthwala lokho, umuntu uthwala ngento ezahlukahlukeneko. Siyazibona ukuthwala lokho akufani, into ezifana nalezo. Pheze-ke sifuna ukukwazi-ke namhlanje endabeni yokuthwala. Akho singenise esihlokweni sethu sanamhlanje. Sikhuluma ngani? Sikhuluma ngokuthwala. Okay, thina njengabantu be-spirituality Mindlo Luv, si-understanda kangcono indaba yezinto ezenzeka emhlabeni ngoba sinamehlo okuzibona before zenzeke, sibe ney'mpendulo zakhona. Kakhulukazi nje le topic esikhuluma ngayo namhlanje yokuthwala. Umbuzo wokuqala, ukuthwala kukhona yini? Impendulo ithi yes, ukuthwala kukhona. Futhi ukuthwala yila umuntu esebenzisa igazi lezilwane ezithize noma esebenzisa igazi labantu abathize ukondla lento yakhe. Ngoba ukuthwala Mindlo kunemigomo. Khona ukuthwala okuphoqa umuntu ukuthi after 3 months fanele ahlabe imbuzi. Kube khona ukuthwala okuphoqa umuntu ukuthi after 6 months kumele ahlabe inkomo. Bese kuba khona ukuthwala la ukufa khona abantu, okuqala ngabantu aba-around yena umuntu ukuze umuntu acebe. Ngoba lapha kwi-spirituality angithi umuntu ukuze aphumelele fanele abe nento ethize nemimoya ethize emkhulumelayo. So kunomuntu-ke ohlupheke bese ethi kungcono ngivele ngiyothwala, kanti akazi ukuthi ukuthwala uqala ukukontrola wena bese kugcina sekukontrola khona wena. Akugcini kuwena okontrolayo. Yingakho ukuthwala kuqala mawusangena uyazi wena ukuthi hayi noma ngafa imbuzi akunankinga, bese kuyakhula ukuthi akusayifuni imbuzi sekufuna inkomo. Makukhula kanjalo kugcine sekufuna igazi labantu. So kugcina kubuhlungu-ke ngoba ugcina ngasawena odecidayo ukuthi yini efayo. Ngesikhathi kuseyinkomo wena ukwazi ukungena esibayeni ukhomba ukuthi shayani la. Kodwa mase kuwabantu kuyayidecidela khona ukuthwala ngoba nemimoya ngesikhathi ibhizi ikuphakamisa empilweni. Ifuna ukondliwa nayo, iyadla njengobudla nawo ngezithukuthuku zazo lezi zilwane. Nazo lezi zilwane zifuna ukudla nokuqiniswa ngegazi elithize. So ayikho-ke into umbuso wakhona ungaqiniswa. Zonke izihlalo umuntu ahlala kuzona ziqiniswa ngendlela ethi
thize. Esasesontweni nje sihlalo uma ukholelwa kumfundisi wakho fanele usiqinise ngokweshumi ukuze imimoya yakulelo sonto ikusebenzele. Kanjalo ke la esithwaleni kuqiniswa ngegazi. So kuhamba hambe ngoba wena udla izithukuthuku zelukuzana zesithwalo nesithwalo bese sifuna ukudla izithukuthuku zakho. Ya ngiyakuzwa prophet wami la. Ya ibudisana nokho indaba lena sesokuthi ifika la kufanele usacrifice wenza umhlatshelo ngegazi lomuntu. Manje ke kanti ngabanjani laba belaphi bendabuko abakwazi ukuthwalisa abanye abantu? Abalaphi bendabuko abakwazi ukutholisa abantu mfowethu abasekho baningi. Ngesikhathi saqala bebekade bebaningi ngoba inyanga khumbula kuqala bengazona izigebengu bekwabantu abakwazi ukumanipulate ama-spirit. Manje asisenazo izinyanga eziningi. Yingakho umuntu ebeyinyanga umuzwa kanjani umuntu mayeyinyanga ukuthi lo uvuthi wama-spirit ayamvuma. Uzwi authority mayekhuluma amagama ukuthi lamagama ayaphelezelwa. Once umuntu wakhuluma umbhedo kodwa bethi inyanga bokwazi ukuthi loyo muntu uyisigebengu uyifake uzodla imali zabantu. Zisekhona namanje inyanga esikwazi ukuthwalisa abantu kodwa ziningi abantu abaningi nindla bazi ukuthi bathwele abathwalanga barojiwe. Angenza isibonelo Mindlo. Kunalabantu abahamba bayothenga igubhu njengamanje abuye umuntu athi uthwele ngesigubhu kuthiwa akasihlabela inkukhu. Asihlabela inkukhu lesi sigubhu kuze kophela unyaka asikaze kufe umuntu asibulali umuntu asidli lutho. Loyo muntu uthola ukuthi uphunyeleliswa ukusebenza kanzima kusona lesi sigubhu ngoba Mindlo indlela yokuthwala iyakudala noma okuyiyona yona ebisetshenziswa izinyanga zakudala. Lezi ilwane beziyisholo zona ukuthi zifunani. So laba bamanje base bayatadisha bayithola impendulo ukuthi uma uthwele ilwane ziyakhuluma. So benza nje ibona abandisa ubugebengu. Ngiyakhuluma nenye inyanga la eThekwini ehlakaniphile nengi understandayo ukuthi yasazi spirituality ebizwa ngokuthi uKing Bhaka. So uBhaka ke masikhuluma kune information anginikeze yona ngoba sibabambile majority of them ukuthi basebenza kanjani. Bafike bakunikeza isigubhu wena Mindlo bese bayakukhohlisa bethi bazohlangana nawe ehlathini elithize mhlambe ngo12 ebusuku. Obvious uzoya ehlathini noma esizibeni uzobusaba. Then ba connect ama sound system bese uzwa ngevoice wena ithi awu Mindlo uthi wena yes bathi Mindlo Luv lo uthi wena yes mina bese bethi lesi sigubhu kuze siqine sidinga igazi noma inhliziyo iye lasbone yakho. Nawe ingane yakho uyithanda kakhulu ngeke uzohamba uyokhipha inhliziyo ye lasbone yakho. Bese nawe uyabaleka uthi hayi ngeke sengiyayiyeka lento. Sebewudlile njalo 100,000 wakho kuzoba sengathi wena ubalekiswe ukuthi uhlula ama consequences esigubhu and ngeke uzuye kuma social media ngeke uyendawo ngoba uyasaba na ukuthi uzobukeka njengomuntu oficishe wabulala ifamily yakhe eyibulalela ukuthwala. Bese beba khona ke Mindlo la ozozwa khona bethi lesi sigubhu sidinga ikhanda lomuntu. Uzothuzwa Mindlo kuthiwa kunendoda ekuhlangane naye estradini iphethe ikhanda lomuntu. Ubani otshela amaphoyisa ukuthi le ndoda iphethe ikhanda lomuntu? Yilo yamuntu othatha imali yale ndoda kade eyitshela ukuthi uzoyinikeza isigubhu. So ithe le ndoda mayisiyenzile lento ithi yalihambisa ikhanda wayibuza ukuthi ukuphi wasethipha amaphoyisa ukuthi iboshwe lento khona ezosala yena edla imali yalo muntu. So iqiniso ke lithi bekungawena obukade uhamba uyohlaba la ufuna khona mawuthwele. Isona isithwalo ebesihamba siyoyihlabela. Ukhona umunye ubaba ngenhlanhla kuyafika enkonzweni yami wena Mindlo ethwele. Lo baba wayesehamba ehamba eshaya ubala nje, ehamba efinqa isibhakela sakhe eshaya ubala. Lo baba lo wagcina ehlanye ekhanda. Kwenzakalani lo baba? Yena ngesikhathi eyothwala wanikeza umkhonto kwathi wakangena ehlathini limnyama kamhlabela ingana ngo1 ebusuku. Uthe ngesikhathi esehlathini kwaqhamuka inkomo kodwa enobuso bomuntu wagwaza lenkomo ngomkhonto la unikezwe yafa lenkomo. Emva kwalokho kwashaya izandla phakathi ehlathini kwathi unqobile. Mayithi uyafika ngakusasa ekhaya ifamily yakhe umntana wakhe unkosikazi wakhe bashonile. So ngesikhathi ekwazi inkomo yena ubethwala basala bafa abantu. So kuthe masekhambe yonke ifamily yajika lento yajikela yena ngoba phela isenalo igazi elidlayo. So iqiniso ke lithi sikhona isithwalo futhi bakhona abantu abathwele wena Mindlo. Abanye benza imisebenzi njalo ngesikhathi nidla nini inhlanhla zenu ziyathwebula zidliwa yini? Zidliwa yilezi ilwane ngoba umuntu mayethwala kuphuma idlozi bese ngene izilwane.
izilwane kube izona ezicontrola yena lo muntu. Ingakho nenhliziyo yakhe iqala i-right, egcine nenhliziyo embi engasekwesaba ukufa komuntu ngoba ipower yakhe usuke seyithatha lapha ezilwaneni. So ngesikhathi lezi izilwane zidamane ziyenza lento ugcine seyijwayele, egcine nenhliziyo yobulwane naye engasenandaba nokufa komuntu. Uthola ukuthi usengalala nawe, ulalela nawe, ufuna ukuthatha inhlanhla yakho, mayiqeda ukuthatha inhlanhla yakho wena obvious vele uzosala idlozi lakho lingasekho kuwena ngoba sekuyizilwane ezisele kuwena. So ubungozi baleyo nto, nawe uthanda nale ntombazana kanti yalala nomuntu onjalo, mawulala nale ntombazana lezi izilwane zigijime nawe ziyovala into yakho. Nawe uzothola ukuthi kunentombazana uthi mawuke wathandana nayo banamabhadi, zonke izinto zakho ziyavaleka, kanti le ntombazana yathwetshulwa yilo muntu lo obethwele. Ngesikhathi elala naye akuyena olala naye, ilala nezilwane. Yingakho izogcina le ntombazana iphupha kunenyoka elala nayo, kanti lento iyenzeka physical. Yayithola nini? Yayithola ngesikhathi benza isex. Le nyoka iyazikhethela manje, lezi zilwane ziyakhetha ukuthi zifunani, zifuna uku-enjoy isex nobani ukuze zikwazi ukumsebenzela. Lezi zilwane zifuna ukubulala bani, zikhetha igazi labantu abanenhlanhla la ekhaya lize libaqede bonke. Ngithe-ke eqaleni ubungozi bokuthwala wena Mindlo ukuthi wena odecidayo makusaqalwa, kodwa makuphakathi nendawo lezi zilwane angithi igcina zilikhiphile idlozi lakho labaleka sekuyizona ey'ngenayo, bese kuba izona ey'khethayo ukuthi lento isihamba kanjani, sezibulala abantu. Zivamise ukutargetha labantu inhliziyo yakhe kuyibona ebathandayo ngoba kulula ukuthi uphumelele ngabo ngoba useduze kwabo. Iyazwakala mprofeti. Alo mprofeti, ngoba ayesizwe bathi umuntu kanenge umuntu nakaphumeleleko mhlawumbe athandwe ibhizinisi, umntana emali, uzwe bathi umuntu lo uyawunenyoka, umuntu lo unenyoka, umuntu lo uyawuthwele. Simbona ngani mprofeti? Okay, umuntu othwele akafani nomuntu. Number 1, umuntu othwele imali yakhe idliwa ngama terms and conditions, ayidliwa noma kanjani. Ungathola ukuthi number 2 kuvamisile isayini enkulu wena Mindlo ukuthi uyuthola ukuthi ekhaya kubo kunomuntu ongathi akaphili kahle ekhanda. Yabona, angabasiza bonke abantu kodwa ngeke azamncede lo muntu, nabantwana balo muntu ngeke azazi abancede ngoba vele usebenza ngaye. Uzothothi lo muntu ubusinessman omkhulu kunobhuti wakho ohlala emjondolo oyi-1. Lo bhuti nakakhulu umuphuza kakhulu, uyahlanya nje enhloko, akanamfazi, wahamba umfazi, akunalutho lumlungelayo, inhloko yakhe ayisebenzi. Kanti sign yokuthi lo ngesikhathi eyothwala izilwane zathagetha lo ngoba yena wayenenhlanhla kakhulu noma idlozi lalibheke yena, wase kuntshontshwa le nhlanhla ibuyiselwa ngala, kwase ngena lezi zilwane. So fanele angcola ngagezi ngoba la kunomoya khona ongcolile. Enye sign esibona ngayo amanzi awabi khona, akugeza la. Umuntu make wahlanya nje, sign yokuqala uyibona ukuthi ungena umoya ongcolile, ubalekelana nokugeza, uhlanya lwafuna amanzi. So uzothuthi nalo muntu wala ekhaya uyangcola noma kunomsebenzi lokuthi awona mina mhlanga kakhulu bathi hey shut up wena thula, athuliswa nganabo, kanti kusetshenzwa ngaye lo muntu njobe inhloko yakhe ingasebenzi. Number 2, umuntu othwele uvamise ukuthi afelwe abantu abaseduze kwakhe, most especially amakhosikazi akhe alala nawo, afelwa amakhosikazi. Thola ukuthi ushada 2 years inkosikazi yahamba emhlabeni, akalindi isikhathi ithi qeda ukuhamba phinda athathe enye ngoba lesi silwane phela sinandaba nokuthi yena usakhala, usagriva. Lesi silwane sifuna lento esiyifunayo. Number 3, abantwana bakhe abaphumeleli njengaye, or else abantwana bakhe nabo bayashona, abaphili kahle. Uthola ukuthi banento ezithize nje engasebenzi engqondweni zabo. Bonke abantwana bakhe uyababona mawubabheka ukuthi kunezilwane. Okugcina ugcina ezale umntwana ongathi uyisilwane, okuyisign yokuthi lo muntu ngempela uthwele. Imali yakhe ke ayidliwa nanoma kanjani. Angabasiza sometimes abantu bangaphandle kodwa basekhaya ama terms and conditions athi awusizi umuntu la ekhaya ukuze inhlanhla yakho ibe right. Makuwukuthi unesonto, umuntu othwele esontweni uyena oba right ukudlula bonke abantu. Uthola ukuthi abazalwane bakhe bonke bayazama, baphuphile ngisho ebusweni, and makafuna imali yabo barizini, bayikhipha yonke bamnikeze ngoba mayekhuluma izwi umsebenzi wezilwane ukuthi zibacindezelele abantu benze lento lo muntu ayishoyo. So makusesontweni uthola ukuthi uyena yedwa umfundisi ophumelela, abazalwane abaphumeleli. There is no breakthrough, there is no improvement nje empilweni zabo zimi ndawonye. Bese kuthi
makusebhizinisini kuba nabasebenzi uthola ukuthi labo kuyibona abanikeza ama-promotion bayizi-manager abasile emakhanda ngisho begqokile uzuyibuza ukuthi why la lo muntu apromotela abantu abangasile labo kuyibona abasile uthola ukuthi ayibakhawuntwe out labo bantu labo. Number 4 kuba nama-accident njalo kubantu abamsebenzelayo. Uthola ukuthi njalo esipanini sekukhona umuntu oshonile, esipanini sekukhona umuntu oginqikene emoto, abantu bakhona abafi a natural death, baba kuma accident isikhathi esiningi ngoba lezi zilwane mase zifuna ukuhlaba ziyabalinda ziphendule imoto. Abantu abaningi abafa ngama accident njengoba kuthiwa accident kuthiwa ingozi, kusho ukuthi into ebengafanele yenzeke kodwa yenzeke. Uthola ukuthi lo muntu bangamgwaza edolweni kodwa vela shona because lento beyisiplaniwe vele, iplano ubani izilwane zakhe lo muntu bezifuna ukuhlaba. So zonke lezi zinto engishoza izinkombo uthola ukuthi maye kwi community uyena yedwa right kwi community but akanqeni uke enza umcimbi omkhulu aphe bonke abantu inyama yena kahle kule nyama. Uzothola ukuthi le nyama yena ugcine ngokugeza iphekwe ngamanzi ageze ngawo kodwa labantu abazi. So into eyenzakalayo mangabahlabile yena kahle kudla labantu yonke into bedle akenze nje umcimbi ongenalo igama nje avela ahlabe inkomo mhlawumbe ezu10 zonke athi akuzodliwa zethi abantu abagoduke nenyama kanti abantu ngesikhathi begoduka nomnyama bangenwa lezi zilwane zizongcela lento ayidingayo ukuze zimsupply aqhubeke nempilo aphumelele. Iyazwakala Magejageja. Ngifuna case yokuthengisa nasibuya la sikhona ukuragela phambili balichumi ke imizuzu phambi ngoba nakubethe isimbi ye-11 le-Ikwekwezi FM kukhanya ba Mela isimemezelo sifundwe emhathweni ngeposomoya ethi info@ikwekwezfm.co.za info@ikwekwezfm.co.za Emadla yedwa neskimini ukuya emachirini namaphethelo 4.1 kukhanya ba mnambala le-Ikwekwezi FM kukhanya pha ibalichumi imzuzu ngaphambi kobana kubethe isimbi ye-11 lihlelo Sakha Isitjhaba mvulo namhlanje sithe ke sitshetshe nje indaba ekulukazi la indaba yokuthwala sikhamba nomProphet Magejageja uthi akhe singenelele Mindlo Luv lento ngiyayazi ngikhuluma ngenwe ngiyaziko ayike mlaleli nawe singakuvaleli ngaphandle nangabe ukhe wathwala namkha ukhe wajika khona ungasaba ukuba ngi-anonymous usitshele nje experience yakho ilemuko lakho bona kwenzakalani anonymous ube nguhloka igama ku 079 4132172 079 iWhatsApp voice note yethu 086 0003278 086 0003278. Mageja manje ke akhe nangumuntu uthwele isilwaneso athwele ngaso mbala siba khona ekhaya ngendlini namkha kunala ayakhona ukuyosipha ukudlokho. Kuyenzeka kuhlukene khona umuntu akwazi ukuthi asibone ngamehlo asiphe ukudla wena Mindlo uthola ukuthi unekamera elingangeni imuntu enye sign futhi labantu abathwele endlini zabo uzothola ukuthi kune room ngisho inkosikazi yakhe ayingeni kuleyo room kungena yena yedwa kuleyo room. Uyabona uzwa nje ukuthi mayisiyongena kuleyo room kuthiwa baba akaphazanyiswe masezongena kule room. So ilapho kwesuke nesilwane asifidayo esikhona live. Abanye banalesi sithi umamlambo inyoka ke leyo, abanye banemkhovu live abantu abakhoviwe la uthola ukuthi ubagcinile banendlela ethize ehlathini elithize la bahlalisa khona uhlalahlale ebusuku ahambe yedwa aye kuleli hlathi ahambe ayobaphakela. Ezinye azibonakali ngamehlo ila kudala wawunikezwa khona lento ekuthiwa isigubhu uhambe nayo ekhaya. Uthola ukuthi lento ifika spiritual mawulele uzophupha ngathi khona inyoka esecaleni kwakho uthi mawuthi uyaphaphama bese iyanyamalala lento ukufile kodwa ipresence yayo ukuthi cha ikhona lento la endlini. So isilwane esithize leso uzothola ukuthi abantu abaningi wena Mindlo abaphupha lezi zinto uthola ukuthi uphupha ulele nesilwane esithize and uvuka ekseni silala naye ngempela silala naye siyamshintsha ngemuva nangaphambili. Uyothola ukuthi mhlambe kwakuthwele ubaba wakhe yena akazi. So ngesikhathi ubaba wakhe ehamba emhlabeni lezi zinto zasala la ekhaya zingasabhekwelele umuntu
sezizondla ngokuthi zilale nabo. Enye isayini wena Mindlo ukuthi umuntu bethwele, uyabona mangabe umuntu ethwele makuhamba emhlabeni, angithi lezi izilwane nazo ziyahamba, ziyamsaba umuntu mayesezofa bese ziyabaleka. Ngesikhathi zibaleka lezi izilwane kubola ngisho ipaint yala ekhaya, uthola ukuthi bekuyi-double story kodwa ngendlela esibiyimbi ngakhona ungathi akuhlali umuntu ngaphakathi. Yindaba ngesikhathi kuhamba lezi izilwane zihamba nayo yonke into eziyisebenzele, ngoba akuyona into yedlozi lala ekhaya. Idlozi lala ekhaya selimiswe ngaphandle. Number 2, akuyona into eyisibusiso somndeni sala ekhaya. So mase zihamba ngisho ipaint iyaguga, iy'moto ziyashayisa, ziyafa zonke zime ndawonye, ngoba lezi izilwane mase zithutha ziya kwenye indawo ziyosebenzela omunye umuntu else ziphindela kumnikazi wazo mase iqala seyiphuma. So ke izehlukahlukene lezi zinto, khona ezi-physical ezibonakalayo bese kuba khona ezi-spiritual ezithunywayo spiritual, njengalezi ekuthiwa izizwe zozingane yakho Mindlo ihayisa, kanti khona umuntu othwele ngayo uyayintshontsha ebusuku ayithume somewhere, ngoba umoya uyakwazi ukutravel umzimba ungekho. Yingakho umuntu enamaphupho azoziphupha eseJoburg kodwa eseNatal akaphuphi, ispirit sakhe siseJoburg ngempela. And mayingaphaphamanga in time singaze simngcwabe sithi ufile, kanti umoya wakho somewhere ubuye late, uvimbelekile, awukhona ngokubuya in time. Ingakho uzothola ukuthi masaphupha ebusuku, mase simphuphe seshonile ebuyile ethi angifanga mina, bese sithi uthwetshuliwe kanti akathwetshulanga, umoya wakhe wawubanga intelligent enough ukubuya back in time uze emzimbeni. So iyenzeka leyo nto, uthola ukuthi ngesikhathi eziphupha lezi zinto izinto ezenzekayo kuyena, lezi zinto zishadiswe nomoya wakhe, nomoya wabantwana bakhe, nomoya wayo yonke into. Kahle kahle abanomzane sekwaba yizo lezi izilwane, ziyabonakala futhi kuyenzeka ezinye zingabonakali, zitravela spiritually kuphela. Njengoba ngifuna ukwenza le example, thank you ukungikhumbuza amathonga kithi. So enye example engifuna ukuyenza ingesikhathi wena Mindlo uthola ukuthi ingane yakhe iyahayiza inezizwe, ivele esikoleni njalo ikale iphume iyekela isikole. Kwenzakalani lapho ngesikhathi yenza njalo ingane yakho? Uthola ukuthi kunomuntu oyifaka izizwe, uphumelela ngayo lengane yakho. So maye imemeza unento ethi uvududu, ningathi impempe nina mhlawumbe ninamandebela ngazi, uyayifuthi ithi mase ifutha lengane iyahayiza lapha. Lezi zinto zespiritually azibonakala kuzona izilwane. Yini izizwe abantu abala nje emathuneni sebafa kudala, akuyena wonke umuntu onepower yokwenza leyo nto. Or else kwesinye isikhathi uthola ukuthi une-connection nese-emotional, bamtshontshela iy'nwele zalo muntu noma bamtshontshela amathamba lo muntu. And le ngane manithi niyayithandazela, maningabhekile ngafela la enkonzweni, ngoba uthola ukuthi ngesikhathi ifakwa lento yatshela ukuthi ma usuphuma uyophuma nomoya wakhe. Kwakwenziwa i-covenant ukuthi lento ingasaphuma emzimbeni. So yilezi-ke ezibizwa ngokuthi zi-spiritual, azibonakali, zizwakala ngama-voices, ziyakhuluma emadlebeni abantu, ziyahayiza, ukuze ma uzama ukuzi-interview ukuthi ningobani kanjani zikunikeza i-wrong information. Iya kuyazwakala. Uphendula umbuzo wami la bengithi ngifuna ukukubuza khona, ngithi manje umuntu nakadlula-ke ephasini inilwane eziziyaphi, kodwa-ke uphendula umbuzo loyo kuzwakele. Iba mina-ke imzuzu ngaphambi kobana kubethe isimbi echumi nanye le-Ikwekwezi FM kukhanya pha ku-079 iWhatsApp voice note, inomboro zethu zomtato 086 0003278. Siyathanda kukuzwa nalo muntu othi mina ngithwele, nalo muntu othi mina ngakhe ngathwala, nalo muntu othi mina ngajika khona. Ke sizwe nje, ube nguhloka igama, ube ngu-anonymous. Mageja, abantu besifazane, abodade iningi labo bazithola basemrarweni yokusetshenziswa babantu abathweleko, batsho baphana imali enengi khulu, alale nawe wena ungakwazi lokho. Egcineni kufanele nawe uyoba mhlatshelo wendwe loyo umuntu loyo athwele ngayo. Ungathini kilokho? No mfowethu, abantu abaningi vele, mngani wami, uyabona ukutshela wena Mindlo Luv mfowethu, fanele manje impilo ukuze uyi-understand, fanele u-understand ispirit kuqala. Sulala nomuntu umoya wakho ungavumi ukuthi lala naye, ngoba yonke into uma uzoyenza idlozi lakho liyakhola likutshele lithi ungangeni la ku-wrong. Ukuthi nje kuphela sesiphila nabantu abakhulwa kakhulu emthandazweni abangalilandeli idlozi labo malikhuluma. Idlozi liyakhuluma likutshele lithi sukulala nalo muntu. Njengoba ngishilo Mindlo, kunomuntu ongalala naye kanti wabelethiswa lesi silwane. Senzani lesilwane? Sesigade abantu abazolala naye.
ngoba vele yena akasenanhlanhla sikhane kulalwa nayo yathathwe yakhe kwashiwa lesi silwane sigada abantu abazolala naye mabelala naye eceba lo yamuntu nabo bashiya inhlanhla zabo kulo muntu uyayithatha lesi silwane sizideliver lapha so lo muntu lo uyivictim yaloku ukuthwala wayengazi yena wayethetha kwi-relationship uzobona ngani uzofidwa ngemali uzophiwa ama-100,000 ahanjiswe ngama-Range Rover phila impilo emnandi ngoba kuyaziwa vele ukuthi akasenanhlanhla and njengoba ephiwa le mali kondliwa lesi silwane esikuyena ukuthi naso singasafarishi yena uyitshela ukuthi une-blesser kanti akublesswa yena kublesswa lesi silwane esimgadile esihleli kuyena ukuthi fanele sidle kahle kumele siphile kamnandi ngoba phela isilwane siyakuthanda ukutravela siyayithanda izinto ezinhle siyathanda ukunconywa ngesikhathi enconywa lo muntu idlozi lakhe selisecaleni vele yonke into esicontrola la yilesi silwane esasala ngesikhathi kulalwa naye ethi yena heavy sex uzobona ngani lo muntu akezulala nawe kodwa uzokuprovide ngayo yonke into oyidingayo ulala nobani ulala nalesi silwane akuvakashele nje mhlambe once a month akuvakashele nje after 3 months kodwa every month uyazi ukuthi une allowance yakho elokingeni iallowance ayizi kuwe ku appreciate lesi silwane ukuthi siwenza kahle umsebenzi njengoba sikuwena omunye azaluze ngisho appetite yabantu besilisa kanti lesi silwane uthola ukuthi asibathanda abantu besilisa sifuna ukuthi asondle ngendlela ethize yena nga understand egcine ne habit ethile uzothola ukuthi omunye sekane habit yokubhema isinemfu omunye une habit yokwenza masturbation ama habit ahlukahlukene kodwa wonke lama habit ondla lesi silwane and le habit uyibona ngala akasalala ngayenzanga lento fanele enze lento ngoba la emzimbeni akasekho in charge akasekho in control umuntu ose in control ilesi silwane esashiwa umuntu athwele naye so ibalulekile lento yokuthi before ulale nomuntu njengamanje msukujatshuliswa izinto anazo qala ucheck ama spirit alo muntu ukuthi ukanjani ngabe uthwele noma ngabe unenyoka noma ngabe unesilwane esithize noma ngabe umuntu osebenza kanzima ngoba bakhona abantu abaphumelela ngenhlanhla yokuthi babhekwe idlozi basebenza kanzima but isikhathi esikusona sinzima baba abantu abaningi bayahamba njengoba ngikhuluma nawe nje khona umuntu ocross border gate ulanda into strong ozobuya lale nomunye ukuze athwebula inhlanhla yakhe la ngakithi ngiye ngasiza omunye umfana bekade nalento ekuthiwa itavern wena Mindlo la groove wakhona so njalo ukuze groove bekumele ahamba lale neprostitute acinge lenhle kunayo yonke na wonke umuntu alale nayo bekwenzakalani lapho uthi ubephuza lo muthi mayelale nale prostitute kuzogcwala kulento yakhe mayingalalanga naye akugcwala because lento ifuna alale nomuntu olala nabantu abaningi ngoba labantu abaningi mabelala naye bashiya inhlanhla zabo bashiya ibusiso zabo yena uza Friday uzoyicollecta then kuyagcwala entweni yakhe ngaze ngamdeliverisha ke loyo bhuti loyo wayine problem njalo ngoba bemthanda umkakhe eshadile but inkinga nasi isithwalo siyamlandela baba Akhe siphumlaleli ithuba amageja simuzwe bona uthini umlaleli gogwezi lotshani gogwezi lotsha What's Mindlo Luv? kunjani baba Ngona kunjani Mindlo Luv? siyathokoza Ngiphakamisa isandla ngilethisa nabazizilese. Ukhuluma no-Apha Mindlo Luv. sithokoza aphane Iye, ngawubuza isisekelo sakho ukuthi indezi yena uzibona njani. indwezi uzibona njani Iye, lezakhuluma ngazo lezi. uzazelaphi namkha uzibona njani Ngitsho yena mhlawumbe uzazelaphi. okay aphane siyathokoza uyabuza mprofeti wami uthi wena lento uyikhuluma kuyazelaphi phela weMindlo mina kahle I'm not a prophet, I'm a steward of mystery uyayibona lento leyo mina umuntu ophila kimi wena Mindlo yikhehle lalikade liphila ngo1803 1804 kwathiwa ngisho kanjalo so mina Mindlo ngaye ngathwasa ngadisappear emanzini so ngazi mystery ngimfihlakalo lezi zinto that is why wena Mindlo inyanga eziningi ziyangisaba njengoba ngishilo ngathi mina ngazi inyanga eyodwa engizwana naye lebizwa ngoKing Park eziningi mfowethu inyanga ziyangisaba mina zisabane ziyazi ukuthi uMagejageja yakwazi ukuguglisha abone ngali ukuthi umuntu usebenza ngani njengoba kuthiwa prophet leli gama ngalithola ngisasindisiwe kwathiwa Prophet Magejageja kodwa kahle mina I'm a steward of mystery ngibona izinto operate kwi spirituality ngazi imikhuba abantu abangayazi ngazi ama
sacrifices abantu abangawazi ngoba phela ngeke ngibadelive Mindlo abantu entweni engingayazi fanele lento yembulwe kimi lamakhehla ahamba nami nezalukazi zakhona bayimbule kimi kuqala ukuthi lento isebenza kanje mawufuna ukuyivala fanele uyivale kanje njengephoyisa liqala lihamba itraining before libophe igebengu alikho iphoyisa eliqhamuka selibophe igebengu selise police station liqala kwi-training i-training yini information yalento ozodila nayo physical so ke nami ngatrainwa spiritually uyabona lento leyo ngigraduate kuma spirituality la ngatrainwa khona ngathola lonke lolu lwazi ukuze ngikwazi ukubamba lezi zinto ngideliverisha abantu over 5,000 to 20,000 mncane no 20,000 abathwele beza kimi bengasazithandi lezi zinto to make an example nje la respect bayokutshela khona usisi wafika kimi wona Mindlo waye eMalawi lo sisi efuna ukuqinisa ibhizinisi lakhe mayefika lapha eMalawi bamnikeza ibag bathi angayivula ivule sesendlini mayefika endlini uyangena uyageza mayethi uyaphuma phezulu kwebheki kuhleli iphathon inhlwathi ngesizulu so mayebona iphathon ihleli phezulu akukhale kakhulu lo sisi hayi ukuthi athi ufonela lo baba waseMalawi athi lo baba hey uthe ufuna ukuceba yona ndlela esengicebise ngayo khuluma noma yini oyifunayo lo muntu uzoyenza lento lo sisi wasembali la respect ngempela lo sisi bekakhuluma yonke into lo muntu eyenza lento but zashintsha izinto naye inyoka isilala naye mayeba neboyfriend uba nayo in 2 weeks time iyashona iboyfriend le nyoka isayifuna iboyfriend iyamkhotha private party usehleze bleeder sekafaka ama pampers not even a pad ufaka ama pampers lo sisi njengamanje nakafika kimi ngizitshela ukuthi no man lento spiritual mangifika lapha Mindlo bekuyimina noma nenye out yami ekuthiwa Prophet Themba may his soul rest in peace sekasenkosini kube uProphet ukube ubaba ukumkani bese kuba umunye umfana wendlela lekhipho ekuthiwa uNkululeko masingena nangubaba mbone sambona physical baba iphathon baba ngisebenze enzima lapha but ekugcineni ngathi mangiceda ngingena kuleli khaya ngisebenza leli khaya kwaqhuma i-ceiling board baba kwabhadlaka uphahla kwafona lenyanga ifonela lo sisi ithi hey wenzeni uthi lo sisi ngenzeni ngani uthi ngibona lo muntu kwatile ungena la lenyoka itravela within 5 minutes yayisise Malawi isuka la eKZN baba ePietermaritzburg lo sisi ukhona umuntu ophilayo lo ngikhuluma ngaye mfethu ongatestify ngamdeliverisha kulento mfethu yahamba emva kwalokho bathi uzofa akakazafe until today so to answer umlaleli wami Magejageja is a steward of mystery baba there is why mina mabangibiza bathi inkunzi Magejageja Magejageja ubuya emathunjini wamanzi baba phansi iyazokala wahlala isikhathi baba khuluma inkosazana ngizazi live lezo zinto alo wahlala isikhathi esikangani Mageja ngahlala isikhathi eside baba because ngala bengidisappear ngale ngade understand izinto zakhona it's information engakabi ready kuyirelease lo kahle futhi akusimina ngedwa yenzeka kuyena ekhaya yaqala kubhuti wami omdala kunamo sesenkosini wadisappear wathi masimlanda safaka inkomo yangena phansi kwafika omunye ugogo ezositshela esingamazi saqala ukumbona ukuthi hamba niyofaka inkomo emanzini uyabuya lo muntu inkomo ezithu mystery ke leyo baba engathi mangiyichaza kube nzima kakhulu ngoba even enkonzweni yami ababaningi abazi leyo secret yami asiyibambe lapho i-secret ake siye kumlaleli Mageja simuze ubona uthini makhuthalela ezimfaneleko akwande kukapoko Simon Bonani kwamareje copy briction Mindlo Luv mina ngikhe ngaya ngajika khona Mindlo Luv ngamthola umunye ubaba ngamtshela ukuthi bengifuna imali ezamsinya Mindlo Luv wangitshela ukuthi abantu ngiyabahelebha ngamtshela ngathi mina ngimunde kereke ngeze ngayibiza ngegama wathi nabantu kereka nababo bajika khona la ngihelebha abaningi ngathi anginakinga ke baba nethi lengiyibawa kungiba ungangithwesi wathi mbonani angeke ngakuthwesa ngaphandle kwemvumo yakho sahlala phasi sayikhuluma ke Mindlo Luv ngathi ke ukuze sithoma ukubereka kufanele kwenziweni wathi ngizobawa imali engange 1500 okwanje ngihlambise ube sikune emveni kwalokho ngizoba ungilethele imali ze-South Africa zonke uthome kuma coin uze emalini zephepha
kutsho ukuthi emakhoyinini ngizothoma ngisi-10 cent, ngisi-20 cent, ngisi-50 cent, ngisi-1 rand, ngisi-2 rand, ngise-5 rand. Ngezamakhoyini lezo. Nasiya-ke zamaphepha-ke ngise-10 rand, i-20 rand, i-50 rand, i-100 rand, ne-200 rand. Kuzimali ze-South Africa-ke lezo. Mbuze ukuthi wenzani ngazo imali lezi, wathi ngizozikhatha zonke emakhonini ngizihlanganise ngikwenzele ubereke. Ngathi kuzoba imalini-ke, wathi kuzoba yi-45,000 rand. Ngathi imali engangaleyo anginayo kwanje. Wathi Mbonani ngiyaza unamali, uyakhamba uyokubereka Mbonani uletha i-500 rand kusala 40,000 nasibhuku sibhala phasi. Wathi Mbonani abantu bayangena kimabeze bazokuthokoza. Satsho njalo Mindlo Luv sisakhuluma singikhaya kunefestiri kwajama i-Ford Ranger ngaphandla. Wathi ubaba lengwemamelodi uzokuthokoza. So ngikahelebha Mbonani. Ngathi mina into bengiyiplanile bengiplana uthenga ikhumbi. Wathi Mbonani ungathenga ikhumbi ni, thenga umatipana. Ngemva kwenyanga endathu ufaka umatipana, ngemva kwenyanga endathu uzogcina sonematipana 10 yonke. Ngithokoze Mindlo Luv. Yeah, no sikuzile kabhoko Mageja, yamuza umlaleli uyakhuluma uthi yena wajika sekafikile. Wajika sekafikile uqinisile, ngiyamuza lento ayisherayo iqiniso. I can tell you, if he was lying ngizokutshela ngithi ukhuluma into engekho. Uqinisile baba, lento ayishoyo it's true baba. Vele benza kanjalo, bathamba uthatha imali zayo yonke indawo bese bekuthuma mhlambe emathuneni athize. Bethambe emathuneni athize. Mindlo Luv, you know, mhlambe uthi just to open amehla abantu. Lento yenziwa ngisho more special abantu esebethanda lezi zinto abafundisi kakhulu. Uyabona Mindlo, uthola ukuthi mazofika ne-crusade uqale aye emathuneni akuleyo ndawo ayo address amadlozi wenu ngesikhathi ninanilele ebusuku. Wena Mindlo Luv mawufika lapha ethendeni unikela ngemoto, unikela ngendlu. Mawunikela ngendlu uzohlala ingqondo yakhe ayisasebenzi ngoba labantu banesithwalo abakwazi ukumanipulate ama-ancestors akho, baye la ngcwaba khona bayokhuluma khona. Uyangizwa Mindlo Luv? So noma baye boarding leli lithi welcome to Pretoria, mhlambe makaze Pretoria, uyazi ukuthi ama-spirit welcome abantu ahlala kuleyo ndawo, ahamba address le mimoya yakhona ngoba unento unezilwane esezenza ukuthi alalelwe. So ngesikhathi ninanilele akhulume nalezi zilwane zale ndawo, Mindlo uzoshiya khalwa kuleyo ndawo, uzolala nezingane zonke ezincane zakuleyo ndawo, kanti akusiyeni lezi zilwane ziyamkhombela ukuthi enza kanje, enza kanje, enza kanje, ukuze sikujabulise thina uzosijabulisa kanje. So kasakayislave naye lo muntu, unale mali kodwa akasayi-enjoy. Maziceda Mindlo zikiwe emathuneni, mayifike emathuneni address ekhona kuzogcwala ke enkonzweni niphume nonke niye khona. Manifika ninikela ngeemoto nibuye ekhaya nihamba ngeenyawo, anikho nina kuma senses. Ngesikhathi ningena kule nkonzo idlozi lima ngaphandle ngoba yini idlozi vele nalo litsheli ukuthi umsebenzi walo ukuthi likulethe masula ngaphakathi izilwane zakhona ezidila nawe baba. Yeah, no, iyazwakala Mageja. 086 000 3278 086 000 3278 naku 079 413 2172. Ngifuna khezo kuthengisa Emahla yedwa neskimini ukuya emachirini namaphethelo. 4.1 kukhanya ba. Mela isimemezelo sifundwe emhathweni ngeposomoya ethi info@ikwekwecfm.co.za. info@ikwekwecfm.co.za. namba liyazwakala le Ikwekwezi FM kukhanya ba 12 past 11 ngikhamba nomprofeti Mageja sikhuluma ngendaba enkulukazi la, indaba yokuthwala. Ke sizomlaleli la Ikwekwezi lotshani. Kunjani baba? Owaza njani na? Ya siyavuka baba. Wakhe wathwala mhlambe? No mani mina ngifuna ukubuza ukuthi nengozi ezi abanye ngathi benza imihlabelo. Ngiba ukubuza lapho ukuthi nengozi ezisithusako uthola kuyitaxi leyiqeda abantu bonke.
women or ngaphandle ekhaya kwadlawulani isiphako kwamngizibona kwamosela. All right baba siyathokoza. Obo. Igogwezi lotsha. Alright. Mageja siyazi ngeEaster kwenzeka ingozi eziningi namkha uthola endleleni kwenzeka ingozi eziningi endleleni eyi1 ngesikhathi esithize. Ungathini kilokho? Hey Mindlo ngifuna ukungidedelisa izinto. Okay Mindlo. Angithi mfowethu ufanele wazi njengoba ngishilo ngithe mina zonke ihlale ekhona emhlabeni angithi ziyaqiniswa ngegazi. Fanele wazi ukuthi iChristianity makuthiwa iphasika angithi kusuke kuhlangene amakholwa ama-Christians wonke angithi ungakhohlwa ukuthi Mindlo khona ama-Christians asahamba emhlabeni. So lawo ma-Christians aqinisa isihlalo salenkolo yeChristianity. Khumbula ukuthi iChristianity iqale ngegazi. So ukuze lento iqiniswe vele yaqala uChristianity mayifika bekufa abantu ngoba bebeyimukeliswa ngenkani mangabe bengayifuna abanye bebebulawa ngithi. So laba abafa behamba on behalf of lenkolo ukuze lento yabo iqine baba fanele kube khona abantu abahambayo. So lama accident adalwa yilaba abahamba bekulesi sihlalo. So ukuze siqine lesi sihlalo kwakheke ipower kulento ekuthiwa ispirituality ukuze ibe nepower fanele kwenzeke lama accident kube nama sacrifice egazi. Uyazi ukuthi khona namanye amakhosi nje mfowethu kodwa ngeke ngize ngibala amakhosi kanjani. Uyazi ukuthi khona amanye amakhosi amayizoba negathering ethile kuba neaccident la ayakhona. Kwenzakalani njengoba ehleli kulesi sihlalo uhleli kusona sinegazi labantu. Njengoba sakhiwa ngegazi lembuso kuyimbuso yegazi fanele ifidwe babiqiniswe ngegazi. Yingakho mangabe izohlangana lento fanele kube neaccident kube nabantu abafayo like ama political parties basabulalana until today ngoba ngesikhathi eforma akhelwa phezulu kwegazi khona abantu abafa bebulawa yilento. So lento ukuze ibe strong fanele kube khona igazi njalo elifafaza isihlalo ukuze isihlalo sibe strong. Isithwalo sa spiritual leso esenziwa kudala manje sona sesivukayo silanda abantu baba. Yingakho uzobona ama accident angayenzi sense. Othi umuntu uyabuka le accident yenzeke kanjani but uzothola ukuthi kube ibhasi kwaba itaxi kwaba yini. No baba kuyahlatshwa kuqiniswa leyo mbuso ethize mfethu isithwalo sakhona mfethu. Yeah, le igogwezi lotshani? Igogwezi? Lotsha. Akwande ninjani Mindlo? Sikhona njani mama? Vali FM mama. Ngibonga ukuba ngithopi igama Vali FM mama. Yeah ngithi. Okay. All right. 11:15 igogwezi. Okay, asikhulume ke. Begithi ngibonga ukubuza ngokuthi ngizobaba lokuthi abanye abatheleko uthola ukuthi kuba nomntwana olokhanjeni basebenza ngabantu uthola ukuthi indlela zomntwana lo uzwa kukhuluma something. Manje nginomntwana omunye uye ukuthi uyahwelela ezekathi bathe kuna something ngendlebeni zakhe ziyakhuluma zimtshela izinto eziningi. Uyabaleka nale ekhaya. Ngathi unenilwane so an. Ngathi unenilwane so manje ngiyakubuza kubaba lokho ukuthi umntwana lothi ukuthi ngabe khona umuntu otheleko mhlamba amsebenzisako. Okay. Njobe ebaleka ask yourself a question uyapi khona la bizwa khona setshenziswa khona. Yebona into le ingakho abaleka ngasafuna ukuhlala ekhaya ngoba idlozi la ekhaya selikhishiwe sekungena izilwane. So kahle izilwane into yasehlathini ingakho angasafuna ukuba sekhaya ngoba lento izilwane izinto ezihlala ngaphandle idala ukuhlala ngaphandle ezihlala emahlathini zihlala entabeni. So njengoba ephuma ubizwa yilo moya walezi izilwane sekuyizona esezidominate ngoba idlozi selicindezelwe yilezi izilwane. Yingakho mayithi uhleli la ekhaya lezi izilwane zithi asibona abantu basekhaya nasabantu baseyintabeni iphuma la ekhaya. Mfuneleni isizo mama ne? Okay. Yeah, ngiyafuna ukuthatha amafoni kababa ihlelo manje. Ngizowakhipha mawami, mama. Ngiyakholwa ukuthi uMindlo uzosipha ithuba lokwakhipha mama. Hayi uza kuthatha inombolo mama siyathokoza. Okay, thank you. Gogwezi lotshani? Lotshani Mindlo Luv Magejageja. Kunjani baba? Lotshani. Thokoza njani? Siyavuka. Ya mani ngiba ukubuza kuba Magejageja lapho Mindlo Luv. Indaba zokuthwala lezi hayi ngizobathi kunokuthwala ngabezimu
hayi ngizobathi kunokuthwala okunganabungozi. So ngifuna ukwazi kuyiqiniso kangangani kukhona ukuthwala okunganabungozi, and then nangabe kukhona ukumbi nokuhle ngakho yini, then bese-ke ukuthwala ngabezimo ubumbi nobuhle bakhona yini, kuyakhonakala ukuthi umuntu athwala ngabezimo na. Sekumbuzo nje enginawo, ngoba vane sihlangane nabantu bakutshela ukuthi batsho uthola ibhege, uthola amaqanda, uthola ibisi lekamela ini, ufake i-500 ngaphakathi kwebhege ube wedwa ngendlini, then bese umfonela kwenzela ukuthi ube nemali nakusuka la uze kuyo, mhlawumbe umlethele i-10% emali. Nithi sengifuna ukwazi lokho ngobumbi nobuhle ukuthi kukhona ukuthwala okunganabungozi nokuthwala ngabezimo kukhona na. Ngiyathokoza. Alright baba, siyathokoza. Mageja? Mindlo, kukhona mfowethu la uthola khona umuntu ukuthiwa uphendula idlozi mfowethu, idlozi lisebenzela yena yedwa. Njoba ngishilo ngeke ngachaza ngathi khona bakwazi ukuhamba beye emathuneni, but yonke lento ayiveli izenzakalele uqala ube naso isilwane okuyisona esikuntshontshelanayo. Angithi Mindlo uqala unikezwe lento okuthiwa uzoyenza, mhlawumbe kuthiwa uzothatha lamaqanda wafake kulento, lamaqanda adliwa ubani? Adliwa yilesi silwane, ukuze sikwazi ukuba nepower kuphakame sona la ekhaya, bese sithatha idlozi la ekhaya licontrolwa yiyo lento le. So akwenzeki ukuthwala kungabi nawo ama-consequences amabi. Kuney'ngqinamba zakhona ekugcineni, you pay. Ukuthi nje wena Mindlo you pay later, you eat now you pay later. Njenge-restaurant awuthi ufike bese uyabhadala, uqale udle uthi sewujabulile bese kuza ibhili. So zonke lezi zinto zikhava ngefoil enhle sibukeke kamnandi, but ekugcineni uyabhadala. Umuntu othwele ngoba ngabezimo naba bezimo kusuke kahle sebentshontshwe yilesi silwane, kusuke bengasakhulumi ngokwe-order. Angenza isibonelo Mindlo, uhlangana nomuntu ugaxa inyoka la emqaleni, uyakhuluma uthi inyoka enza ukuthi inyoka iyayenza lento. Akuyona inyoka, ibhodi inyoka. Abantu abafa la ekhaya, abezimo bala ekhaya abathwetshuliwe bazohlaliswa kule bhodi yenyoka. So njengoba ekhuluma nabo balalela, ingoba ibhodi yenyoka, kodwa abantu abahlala khona abantu abaphilayo abalalelayo, abezwayo futhi abakwazi ukwenza izinto, but inkinga sebevalelwe la ngaphakathi abezimo. Nakho ku-dangerous ngoba ngesikhathi idlozi lenze nje kunaleli idlozi elibizwa ukuthi idlozi lokuphilisa abantu, okuyilona eligada umndeni ukuthi ungafi. Leli lenza ukuthi Mindlo kungangena abantu bephethe ama-AK-47 banidubule lonke ekusinda umuntu oyi-1, kanti kuvikela idlozi lala ekhaya. So leli idlozi lala ekhaya kuyilona elivikayo, lona alithwebuleki kalula, lilokhu lihleli libhekile, lilokhu licommunicate nalawo. Mhla aphunyuka babazokujikela, and ma ngabe wona sejika lesi silwane senzani, sifuna igazi lakho, ngoba lezi zinto ekade siphila ngegazi lazo sezijikile Mindlo. So akukho ukuthwala oku-right, you always pay later, kunama-consequences. Manje okay, ngaphambi kubana ngibuza umbuzo lo asiye kuma-WhatsApp sizomlalela. Hayi Mindlo, ngicela ubuza ungibuzele kuba Mageja ukuthi mangabe kunala uhlala khona awusingwa lapho wena, just uhlala lapho emzini loyo, uzwa bathi ikhona umnikazi walapho washona babhekanayo, mara wena usigazi lalapho, uya-affecteka na just wena uhleli ngoba ucashile just nje? Ungayenzani, unga-affecteka na nina enihlala lapho na? Ngicela usibuze, or i-affecteka abantu balapho kuphela na neyifuna ukusihlabela solo? Mageja, abantu bayakhuluma. Cha Mindlo, phela nawe uzo-affecteka mayiqeda ngegazi la. Aleniseyi wena Mindlo negazi eli-right neli-rich kakhulu, ingabayeka ngisho abantu bala ekhaya ize kuwena, uyabona. So uya-affecteka obvious mayiqeda ngabantu bala ekhaya iza kuwena, ngoba idla noma yini esegcekeni. Iyazokala kuleyo ndawo. Ngifuna kesi yokuzwa umlaleli weKwekwezi FM la Magejageja ngapho ngemhathweni, nginilalele moya, ngiyamuzwa Magejageja uyayidlala indaba okuthwala le. Manje-ke hayi ngihlangane nabanye abantu nami ku-Facebook bakutshela ukuthi batsho kunokuthwala okunganabungozi, kunokuthwala bakuthumela ukuthi mhlawumbe uthenga amaqanda nemakhandlela nebisi. Alright, le ngathi mlaleli lotsha Mindlo la nesithekele sakho baba Magejageja. Ngiba ukubuza mina bonyana umntwana ona 23 nakangahlambiko, angasusa inhluthu, and then akhulume ayedwa, angathanda ukuhlala nabantu, azivalele ngekamerweni,
and then bese akhulume ayi-1 akhuluma ayi-1 ahleke and then abe ngathi uyahlanya mara nomcale ukubona ukuthi akahlanyi ungasuthi unento akhuluma nayo and then umbuza bona kanti ukhuluma nobani athi ukhuluma ngefoni nebusuku ngabo 12 umzwa akhuluma okunye acule nje and then nombuza kodwa ukuthi kanti wena vana ukhuluma nobani ebusuku akhuluma athi hayi bengikhuluma nomromo so bengikhuluma naye ngefoni mara uzwa bonyana hayi khona man bekunganamuntu nefoni musa umntwana lo akanafoni and then man ihluthu nothi asusa inhluthu angafuni ukuzisusa ukho nomunye onjalo umntwana lo manje ngiba ubuza ukuthi naye uthwele or bathwele ngaye na ngiyathokoza simphendule msinyazana prophet basebenza ngaye bagibela phezu kwakhe basebenzisa ispirit sakhe umzimba uthola ukuthi nakabuye emzimbeni uyakhohlwa njengoba bathi bengakhuluma umuntu ngempela ingcondo yakhe ithi zibaba but sebeyaqalile bamsebenzisa lo mntana njalo ngicela ukuthi umama nje aphuthume ngempela athole usizo lo mntwana iyazokala Mageja ngifuna case yokuzwa umunye kodwa umlaleli alright okay ngiyabona nemtatweni bakhona ku 0860003278 sizoyivala mlaleli kokwezi FM ngasikunini uzokuthini nomboro zakho ngokwekhabula khona umprofet wethu la uMagejageja ke ngibone la umlaleli kokwezi FM usithumelele ke sizwe Mindlo Luv ngiyasizwa isihloko senu silangena namhlanje ngiba ungazi shigama bengisaba ungibuzele kumprofeti lapho ukuthi manje nawindoda wakhe walala mhlambe nomfazi mhlambe wenziwa into leyo ukuthi mhlambe wakhe walala nomuntu othweleko wangenwa ngilezo lwane lezo kuyabuyeleke emva na windoda uyakhona ukulapheka na nathola ukuthi mhlambe waganga mhlambe nomuntu umfazi wakhe walala nomuntu othweleko alright ubaba uzwakela simphendule prophet uyasizakala mfowethu ingakho kukhona abantu abasizayo aba-understand spirituality bayakwazi ukumreversa ngisho umuntu othwele mfethu uyakwazi ukuthi asizakale even kunzima wena Mindlo ngengidlale ngawe akukho lula kunzima kodwa uyasizakala alright case yokuzwa umunye kodwa umlaleli simuzo ubona uthini sakubona Mindlo Luv sakubona baba Prophet Magejageja mina ngicela ukubuza Mindlo Luv angifuni ukuzisho igama lami so ngiyamuzwa ubaba Prophet uyakhuluma umbuzo wami owodwa nje ngifuna ukubuza ukuthi unomunye umfundisi nade uyakhuluma ngakhona ubaba Magejageja umprofit naye uyasiza abantu umprofit uyasiza ngakhona abantu mara into le inkaka ngayo umprofit lo naye every year wenza umsebenzi yabona and then uyafuna ukuthi abantu laba abasiza babuye laphana kwakhe and bazodla so ngifuna ukwazi ukuthi naye angaba athwele na kana uyabona izinto akutshela izinto yangithola so inkinga yakhe i1 uthanda abafazi and thina siyabona uthanda abafazi abanye abantu ababoni lala nabo bonke so ngifuna ukwazi ukuthi naye into le naye uthwele na ngiyabona prophet kukabili mfowethu kungenzeka ukuthi mayehlaba mhlawumbe usebenza ngedlozi listrong idlozi lakhe mhlawumbe once isikhathi esithile while usukenza umsebenzi othize mhlawumbe wokubonga kukabili kuphinde futhi kungenzeka ukuthi
lokho kokuthanda abafazi kuya ngokuthi wangenwa idlozi elinjani. Idlozi nalo liyaqina baba, kuyenzeka idlozi lihambe linemikhuba ethize malibuya lingena emzimbeni kumuntu bese liba nemikhuba ethize liyifunayo. So umuntu onjalo baba uyedinga ukuthi abe nendlela ethize aqina ngayo, njengokuthi baba idlozi malikupha umsebenzi angithi wenza isithebe sembuzi ubonge, mhlambe naye usuke ebonga lapho, futhi kungenzeka ukuthi uthwele, kodwa manje fanele kube ukuthi ubhuti nje umoya wakho ungasavuma ukuthi akaye khona, akangabe esaya ngoba khona la khuzwa khona. Kungenzeka nanokuthi akathwele lo muntu, kodwa ubhuti idlozi lakhe khona into elingayithandi ngalo muntu, so fanele alalela angabe esaya kuyena. So kukabili, I can't say uthwele futhi I can't say akathwele, njengoba sengichazile izathu zami zongakusho lokho ukuthi kungenzeka ukuthi unedlozi usuke ebonga kubantu abathize abaphansi, but akufanele kube imust ukuthi abantu abasizile fanele babuye ngenkani, ngoba phela mangabe basiza abantu ebasiza ngedlozi noma ngesiphiwo sakhe fanele kubebuye bezobonga kuyena. After that ukuthi benze njani nempilo zabo baqhubeka kanjani, angicabanga ukuthi useyangena kangako unless unesonto basonta kuyena kufuna ukubagcina. Kodwa manje nakhona ubafostelela abantu, awuthi ngoba wabasiza sekumele ngenkani beze kuwena. Ukwenza isibonelo, nginabantu abaningi Mindlo engabasiza, abanye sengihlangana nabe itradi, nabanye siyizitha even today, angilazi icala lami ukubona, but lokho akungilimazi ngoba umsebenzi wami ukusiza abantu ukuthi bagcine lapha kusikhona okwami. Sanibonani Mindlo Luv nawe Baba Magejageja. Baba ukuthi nethi ngithi msinyazana nje ngihloka igama. Kunombuzo engithanda ukubuza la, ngabhujelwa botathethu ababili unyaka ophilileko within a space of 2 months. So bese ikinga ukuthi bebathi mabagulako masele baseduze nokuhamba bekhuluma and babiza amagama wabantu engekho ngakhona ukubabiza ngamagama emoyeni, of which kuba abantu esibazi. Manje iyangithusa ukuthi kusesenokwenza ukuthi mhlambe abantwana bekhaya bathwele ngabo, or mhlambe nje bekukhona eminye nje imimoya ebayisebenzise phezu kwabo baze bagcina sebashonile na. Ngiyabonga. Okay, Mindlo, umuntu mayisehamba emhlabeni into yokuqala uqala athi ukuphuma kancane, athi ukubuka umzimba wakhe ubone. Yingakho uzomuzwa athi sengifuna ukuphumula manje ngikhathele, useyawubona umzimba ukuthi uso exhausted. So zonke izinto ezenziwe emzimbeni wakhe uyakwazi ukuzibona. So akhuluma uthola ukuthi ngendlela abaclose ngayo labantu bangama-family members mina anikwazi ukukumukela lokho. Kodwa uma behambe beze bebe babili besho into eyodwa, kusho ukuthi phela fanele bebaqaphele labantu ababaxwayisa ngabo, ngoba umuntu uma esegula kakhulu iphathe esuke isaphila kuyena kusuke sekuwumoya. Yingakho kuthiwa ngesizulu kusuke sekuswela umndondo ukuthi akakhwehlele bese yahamba. So njengoba ekhuluma lezi zinto emzimbeni, uzikhuluma usemi ngaphandle komzimba wakhe, uyayibona izinto okuyizona ezigulisa umzimba wakhe. Yingakho-ke ekwazi nokubona amagama abantu, ngoba useyabona ukuthi okay kwaqala la, ngoba ama-limitations abamba umuntu osemzimbeni, umuntu osephumile emzimbeni akabe sabe nama-limitations, ubona zonke izinto. Ke sizwe la Magejageja wokugcina umlaleli simuzwe. Unomrazana omunye dado omunye uyahlupheka, uhlushwa indaba lezo. Umfowabo osala yena emuva uyinyanga manje engathi unenyoka, yokuqala yashona yashinda wayivusa ufune eyinyoka. Manje umrazana lo udonsa nzima, ma ufuna ukwazi ukuthi phatha yenze njani, ngoba lento le ihlupha even nabantwana bakhe. Manje ufuna ukwazi ukuthi angabayenza njani ngento njengaleyo. Thokoze kwekwezi. Uyamuzwa umlaleli Mageja? Ngiyamuzwa Mindlo, and into eyenzakalayo leyo because
kuthi le nyoka yakhe lo oyinyanga incela khona kubafowabo nakwinzalo yabafowabo. So into ekumele yenzeke kumele laba bethola umuntu ozobakhuphula idlozi libe namandla ngaphezulu kwalo moya lo asebenza ngalo. So idlozi malike lakhuphuka ilona elinamandla lapha kwi-spirituality ukudila nalesi silwane, ngoba vele lesi silwane si-occupy indawo yalo leli dlozi. So vele yimpi leyo, kodwa edinga ukuthi idlozi njengoba lithula ubona ukuthi lesi silwane idlozi lithi malikala libona ukuthi akekho umuntu ongakwazi ukuphakama la ekhaya ayinqobe lempi, ngoba fanele kube khona umuntu osemzimbeni oyedwa ozoba nengqondo right, bese ethola umuntu othize ozomsiza. Naloyo muntu kungabi umuntu onephawu encane, ngoba mawuthi uyasuka kumuntu osiza ngesizulu bese uthola umuntu onephawu encane, lezi izilwane ziyingozi zinganibulala ngisho kunibulala. Fanele uthola umuntu onephawu engaphezulu kwalesi simo enibhekene naso la ekhaya, bese ekukhuphula ngokulekelelana nedlozi lakho, bese idlozi lakho ligain amandla lihambe liyobulala lezi izilwane noma liyoxosha lo moya walezi izilwane. Lo bhuti wakho kodwa ikhona i-possibility yokuthi angashona emhlabeni, ngoba izilwane bangabe seziphuma nedlozi ngeke lisakwazi ukuphinda libuyele kulena nethemba. Into ezokwenzeka usezosale empty bese zimshaya kalula lezi izilwane akade eyithathile. So leyo nto enjalo Mindlo Luv ngenzeka umuntu asizakale kuyona. Mageja asithini inomboro zethu utsho bona utholakala kuphi nakuma social media? Siyabonga Mindlo kakhulu, ngiyabona ukuthi le topic iyadinga ukuthi ngempela icutshungulwe, mhlawumbe umuntu uyithathe kancane ngokwelevel yami kwi-spirit ukuthi ngi-powerful kanjani. So mhlawumbe ezinye izinto ngiyithatha kancane ngoba kade ngadlula kuzona, kodwa ngiyabona ukuthi abalaleli izinto ababhajwe kuzona kakhulu, more especially laba abalala nabo laba abantu nalaba abavele emafamilini anazo lezi zinto. Kodwa-ke Mindlo, before ngikhipha ama-details yami, ngikhipha inamba yami, ngifuna ukubatshela abantu ukuthi banenhlanhla, ngoba njengoba ngibuye eKempton Park abantu bakhale kakhulu bathi isikhathi engisispenda eGoli sincane kakhulu. Ngenxa yalokho Mindlo ngase ngiphinda ngihlela esinye isikhathi sokuthi ngize mina ngqo sengizohlala nabo 1-1 ngeviki elizayo. Saturday kuzobe kuyizi-13 Mindlo, 13 May, 13 kule nyanga esikuyona Saturday, lapha eMountain View Estate number 1074 kwaMhlanga kwaNdebele. KwaMhlanga kwaNdebele, i-address ise Mountain View 1074, stand number 1074. Ngizoqala ekuseni ngo9 Mindlo, ngizobe sengikhona ngeyi13 zika May, kuzobe kuyi-Saturday. Next week nje mfowethu weekend ezayo ngizobe ngikhona kaMhlanga. La abantu esizokwazi ukuthi lezi zinto sizixoxe, ngiphinde ngibanikeze ikhubalo Mindlo lokuthi ngibancede kulezi zinto. Okay ke Mindlo, inamba abantu abangangithola kuyo inamba ithi 067 287 4180. Bangangithola kwi-Facebook page Prophet Magejageja. Ngicela abantu bangafaki imali, ayikho imali oyifakayo mawubhuka ufuna ukubona umprofeti. Abantu kunamasela, kunabantu abama-fake account abazenza umProphet Magejageja. Ipage likaMprophet ngicabanga ukuthi linabantu abawu-77,000 or 78,000. uzobona ukuthi lona ipage laMprophet Magejageja lelo. Kodwa lawa amanye cha, ngicela ubaleke ungafaki imali esitolo, futhi ungavumi umuntu mayithi uzokubhosela ama-product. Ayikho into enjengaleyo. Mawufuna ukuza kumProphet uyazizele Pietermaritzburg number 285 Back Street, Pietermaritzburg, la ungithola khona njalo ngamasonto. Ngisuke ngikhona njalo ngo9 ekuseni nangoLwesibili, uyakwazi ukungibona. Ngiyacela kabalaleli bashaye kusasa kahle khona soxoxa kahle ngoba sekuhlwile ama-PA wami alele njengamanje. Number 067 287 4180. Siyabonga kakhulu kwiGwekwezi FM. Prophet Magejageja, sithokozile kuba nawe namhlanje nehlathululo nje osinikele yona namhlanje. Umlaleli inombolo uzithethe, uza kwenza ilandelela kusasa phakathi kwama office hours, kube mnandi kube njaya, akhona ukuphenduleka naye. Siyabonga kakhulu Mindlo Luv, uNkulunkulu akubusise ngokuncede abalaleli beGwekwezi FM. Siyathokoza kuleyo ndawo. Thank you. Awuzweke ngumprofeti la uMagejageja, besikhulumisa indaba enkulukazi, indaba yokuthwala. Siyathemba ke bona mlaleli kukhuluke okuzuzileko namhlanje. Nawe ke uza khona ukuthatha ilwazi lifana naleli ulidlulisele nakwabanye, kube mnandi ekube njaya yathi, 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 ekube njaya yathi.